Asem yidiko, asem yidika. Inna beka. Akwesi insia. Commander 6. Kano said yes, yeah. Say Yehovah tiasi. Obema yesu sumwa hoden. Ma wona wotweno. Dinkonim abrenyina. Anope say Yehovah tiasi. Obema yesu sumwa hoden no. Ma wona wotweno edinkonim abrenyina. Konimdi omojanimo. Konima brenyina. Say Yehovah tiasi. Obema yesu sumwa hoden. Ma wona wotweno wodi kunim abrenyina. Mede dia kwasinsia. Asemi de kere mo achi mo akwaba. Alpana ka mo nkomo pa ka mede no phone so. We ba mo se stay ntimi nya ho hwe on. Asemuni. Kamo kama kase pa ka Stefano ebetimi ya adwuma on. Amfa. Ba me hu nyina akwaba. Ene okuada. Okwa santima mpoa ene edweda. Nti ye ne bedi dwa no ye ni ne because ye wo another dwada kese ba ko said that's next week Wednesday. After that the aka nyina butu. Next week Saturday, Sunday, Monday ene de asante mampo hine da sebre osebos yotos mienu ne dot ye ehya so as an outri mu ena asante mampo hima nana jakuma di fie yotos mienu nana adwira hene ena na mayemfo ye wo asante mampo ni asante man council gbo mu eba nkran ebe simpenefo bi eye musomako former vice president Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia ewo ekose na ye che ne se arekese ato asantemani arekese ato asantemampo eni arekese ato man Ghana eni ti omugusua ebo na enra ena asantema council so de krata pia bonten so pera asantema council krata no nyame adoma da memene da enne kwase ada so asantema council na mayemfo ene mayemfo awdu aka ene kromafo ne Ghana le hye okwan se betimi akoma da sebre osebosu otwaso otosomienu ye ne bedi enkra etwato ene memne da ne kwase ase eda juada ne die me patro ye ntie ne ye eda juada no eye asantemawura otumfo osetutu ye otosomienu woni na mayemfo ye wo asanteman council. Then His Excellency John Dramani Mahama, any other government officials, diplomats, ena eda juada obenya akwenya bawura ahimfio akoshe da sibro sebonsu eniechi ye twato kra tipatwenhye ne so eda juada no eye reserved only for some person aboboso yi 24 osetutu ye otosomienu asante hene one of nine for year war Asanteman Council. His Excellency John Dramani Mahama, former president, other government officials, diplomats, and the benya kwenya on the Monday, the Monday pato kroma fonka hon. Besha de fonka hon. Tibisroyan chanenso. Na dani du na sa okasa wo kone yi wa frila ani mu amana nkwa nkwa ese na me kore da asebire ne echi bi ese yem prepatu yentie epenfo ahye ye won kwan se ye temamfo kromafo eda memene dan ne kwase da so ye betimi akohwe na nani echi ne na di nkra tie masa enkaboi enkoyie weba adu me hu ade big thanks to ye nwanum Inshira 104.5 FM weba so video na transport is say no na make asem ye no esi okuma se pa
Erade. Mate ni any passenger. Any santo koi abweni. Share sa video yi. Me ba be once match though. Erade friend want to go. Hey! 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 Namujane! Eti sika no amoko eye 1 Ghana cedi. 1 Ghana cedi. Passenger ne say yatete ahyente ade eboso by 15%. Eti ni sika na bedu no mate ne sesan no. Onfa 1 cedi sonso ansa na atimi adru ne woka no. Eno ena 1 tiasenti ekofa asa antokwa hu no TV so 1 Ghana cedi. Ehunti ena na mate ene passenger yi eko. Cause according to mate no omonte so. Omonte so. This according to the mate. Passenger need to say GPR team penny for so far carry free station. GPR team penny for so say yente so by 15%. It is kind of the man and sister of the man e ka 1 cedi wom. And then say antokwa hu no TV so no. 1 Ghana cedi. There's a dear bako. Maybe we need to go back to the drawing board. Maybe consultation for reduction of fares no nenye enough. Because adia adra for bi no mate ne eye no odwe hu a onti ase. Some of the reasons they are assigning to the enti on person metete so no some odwe hu a onti ase. Enu me kan me saka biem. Ye won hihye fa so ayere to ahyentiade bomu. Ene ye won hihye fa so ayere ti ahyentiade bo so. The question is, the call for 15% transport fare reduction no e fa sanhye mu ana? The obvious answer is yes. The obvious answer is yes. Ghana Road Transport Coordinating Council, GPRTU, and other driver unions in collaboration with the Transport Ministry. And I just told me say, yanti ashente adia was because the major component of transport fare increment or reduction is fuel. Adia ba ku e ba se beto ashente adia bo mu a edi mu titima ye pa no e fam obo. And then you Adom yesi ehwe say enyi ochina fe ngobet miaba around best 12 Ghana cedis if $1 no ekon ye ekon ye et it was say ade di mu titima ye pa no ba na eba form because ni adra fo ni bini mate fo no eye no ene be jeme de bi e be patan to kwase. Ene be jaya ma da bia ntokose de be pata e wo kwan mu 1 Ghana cedi. Eti meti mi bi se wo hwehwe ye de wa hwehwe for me. Eti eduru abetokra emro 1 Ghana cedi. Eduru na abeto no eti emro 1 Ghana cedi. Eye de ba adenko. Ah, me see it now, Krumanum, Emma within 1 week, ye to car, Ashentiade bomu, and prensa 3 times.
Eti mo free say ye na ye passengers no. En haya na. Na mo ka say nyina so na mo ma for the increment no. Na nyina na ye ti ase ana. But the fact of the matter is, ye hia mo, musumu hia ye. Because all the car ne kosi station. Na so obi ama amefra, o sika na be says, o sika na benya bo akoma, o sika benya de atom no, emma. Sa me so ma me fa car na, adwuma bia me kwa akoye, ama me saka sika bi no, me so me sentimi nka. Etimi hia wo, usu hia me, edwedi nam no die. Adenti na mpanifo a ehwe ma ya toto ahyentade abuo mu. Ebi ko 10%, ebi ko 11%, ebi ko 15%. Ene mo ginaba. Ba sam panifo kro na akwa se e ka kire se enne ba bia pempen ede ko no. E ho be hia se ahyentade abuo ye bete so a ene so mo se bue. Jiso no man sa bo ka so a police fo gu kwan so. E trontrom ansa na e di so ana. O my ben ye chichine sa. O my ben ye chichine sa. Tie konko se dabe. Eni nyina bagia tum se ampa wedie ye nyina ne agya tum de eye adwuma. Oh, Adom. But ebia o man kwabla santa tena so ne mpedifo de pese mu e ba beto so o man mo acha no pai Akwesi ejo so et say nyame adom good mampo hihye ne kwasai sana medical de tu dwade no na asantema council e de krata ba bontinti no se ne se eda memne da kwasiada ye de da na etu empem na namayemfo edi ani mu akwakohwe na ne achi na kromafo ne temamfo so atimi akọ alright nemu eye edadwa dade okay asantema council kiremu a eye asantema euro 2472 na namayemfo ye wo asantema council okay His Excellency John Dramani Mahama, former president, any other government officials, okay, then diplomat kwana dadwada, okay, obenya kwan akohwe na edni echi. So adwada means that's the final bye-bye. That's the final bye-bye, yeah, on the 9th of June. Okay. That's the final bye-bye. All right, medasipi. Beyond that, adra for na feel sanity about montem kakra. Emai, any sentokwa about one Ghana city, no kumasi abonten so. Yedi mate actually hwehwe quota so sa. But no crab ben the woman say more pasty sa ebo na fufu na aba no chenchade no omo de abobo Omo de mo ba drive bebre fa emo mo ka mu. Omo de mo any kwan say ebo ka mu station no wa ko bia na ya atum driver passenger union agia atum say o how na say ye trotro no ente say VIP na uchia ansa na akofro. Yeah. Ofro na du kwam a mate na hya say agini sika. Okay. Eti obi abeka bi a obaaye no station master correct mi anya da agikra fa ankyere no eno akwakotena ne kem but see ye to ahyentiade wom de a ofro trotro na ese femfam na femfam mu okay ba ye ne tete su ye mfam femfam mu okay ena man tokwa no ebam se bi esi kumase enu ayi a entokwa chenchereche 1 Ghana cedi change ena ko fa san tokwa ne bae. Okay, so what do you prescribe ye 90 million because one here Dako within just 2-3 days ya bodo bi akobo bi pan ne wako na kofa asem for aba. What do you suggest? Obasa na make no one or say ma apply for ekwa for enforcement. Two. Bibia police yeah ba the station master say passenger for the drive for ya it be man sa chare. Station masters ni bi so your how. Station masters ni bi so your how. Na eja make say ye ma apply for ni kokwan so. Ni ma enforcement ni adu. But also things yes some the various driver union executives no enko so engage drivers no more. Exactly. No more montia say dientia entiso no eba. Eno mo consensus no e because when am tie say o man consultation no anya too wide. Send ye baba to ahyetiare bo mo consultation enko so. Whether wide or no wide the signs on the wall near clear. Say fan go no ba. And eba form. Yeah, so what is your problem? Yeah, there san yet you. San yet yeah. I don't understand it. They take advantage of us. Why? It's a throttle driver any station paying for one who say shine na fan go born shine bafom. We to cry about training too. What's the relevance of the union? Not to me cause baby I be do it.
Ufa be for the part bia crazy from so. Yes, you am team for. Well, you go try on break. You ba see a try come because if that's it. You kwaba. That's